Dobar dan i dobrodošli u novi tutorial na kanalu Medi HD. U današnjem tutorialu ću vam pokazati kako da instalirate Bitdefender Total Security i plus kako da ga aktivirate pomoću koda koji ja mislim da vrijedi oko 200 dana, što je sasvim dovoljno. Dobit ćete link za download i imate Bitdefender 32 bita i 64. Ako ne znate koji vam je sistem, idite na desni klik od vašeg kompjutera Properties i piše vam ovdje System Type, u meni je 32 bitni. Desni klik, Open, ovdje sada moramo sačekati. Uzmite nov i sad ovdje ćemo samo malo sačekati, brzo će. Inače predlažem, što se tiče ovog antivirusa, predlažem ga svakome. Updateuje se svaki dan, tako to je sigurnije što se tiče virusa. Total Security se zove zato što imate zaštitu na internetu. Ićemo customize stuff. Ići ovdje never mint use default settings i sad sačekamo dok se instalira. I kad se instalacija završi, idite get started. I don't have, idite next. Next. I ovo možete preskočiti, samo X. Možete se poslije prijaviti. Sad dobit ćete ovdje opciju da uđete u Bitdefender. Sačekajte dok čita, ovdje piše 30 days left. Kliknite na to. I ovaj kod što ću ja sad ukucati nećete dobiti u linku za download, ali možete se obratiti na Facebook stranicu od ovog kanala, napišite u poruci da vam treba i dobit ćete ga. CTRL-V, register now. Imali smo 30 dana, sad imamo 201 dan. Do sljedećeg klipa, čao. Ako vam se svidio, lajkujte, šerujte, subscribeujte se na kanal. Ćao.